Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav še z komentatorskega mesta v športnem parku Lendava. Smo pred nami pa za to okolje tekma vseh tekem. Prekmurski El Clasico, drugi v tej sezoni in prvi med slovensko elito v Lendavi po 14. aprilu 2012. Junčaja in Vrbanca podaja v kazenski prostor, se na to ni posrečila, je pa Diogo prišel do žoge. Tu je zdaj Nuhanović. Nuhanović odaleč odbija Mauricio naravnost predse. Še enkrat do žoge Diogo. Pričakovano strel proti golu, žoga pa čez prečko. To ni bil slab poskus. Klaus in Marinič. Marinič bo streljal, Marinič do strela in Radoha je žogo ukrotil. Salaj nazaj proti Mariniču, ki gre proti sredini. Marinič se zaustavlja. Marinič bo streljal, Marinič in oplazil je vratnico. Vse v tistem prvem dobro končalo, je pa zdaj Mura seveda v napadu in tu poskuša Miloš. Miloš. Maruško, junak zadnjega prekmurskega El Clasica. Tole je bilo zdaj zelo nevarno, ali Maruško zahteva kot. Miloš proti oddaljenejši vratnici, priložnost, vendar proleta z glavo čez gol. Ali se bo prvič končal brez golov? Nevarna podaja, strel z glavo, ampak žoga. Utakmica na kraju 0:0, sigurno ste došli ovdje u Lendavu po pobedu, ali na kraju je li nekako to realno što je na kraju rezultat 0:0, kakva je vaša ocjena? Pa evo, moram prvo reći, stvarno, znali smo to je derbi, znamo šta znači taj derbi za ljude ovdje sve. Mi smo uvijek idemo na pobjedu, išli smo i danas na pobjedu, teška je utakmica i mislim da na kraju, moje mišljenje, podjela bodova je bila najrealnije i idemo dalje. Nismo primili gol, mi idemo dalje s našim ciljevima, to je prva sljedeća opet da pobjedimo i toga se držimo i to nam je cilj. Šta je danas po vama nekako falilo da bi Mura dobila tu utakmicu? Pa ne znam, ja mislim da su u prvom poluvremenu smo malo stajali dalje od igrača. Te druge lopte su oni dobijali. U drugom poluvremenu mislim da smo se popravili dosta, da smo pokazali isto i mi agresivnu igru. Imali smo tu neke poluprilike, ali kažem evo, na kraju žao mi je zbog, evo, došli su baš puno naših navijača, svaka im čast, podirili su nas, žao mi je jedino to da nismo im priuštili 3 boda, ali idemo dalje, korak po korak i našim ciljem. Hvala im srećno. Hvala vama. Na kraju 0:0 utakmica sa dosta duela, sa dosta fajta. Bilo je prilika, čak ste i zabili gol koji je poništen. Ste zadovoljni s ovim bodom? Pa, prava prvenstvena utakmica, mogu da kažem prije svega. Mislim da je utakmica opravdala epitet derbija kola. Izostali su golovi, jedino to, ostalo možemo da budemo prezadovoljni igrom. I to je to. Moramo da nastavimo ovako i da počnemo da zabijamo golove i da skupljamo bodove. Došli ste u ovu utakmicu 0 protiv Celja, 0 protiv Maribora. Koliko je sad bitan ovaj bod da se i nekako i uslačionica malo digne? Pa sa tog psihološkog aspekta naravno da je bitan da se ekipa podigne, da se samopouzdanje podigne i kao što sam rekao moramo samo da nastavimo ovako da radimo i bodovi će sigurno doći. Hvala im srećno. Mr. Božic, 0:0 the end result. Compared to last two matches, probably some more satisfaction from your side, not only because of the result, but also because of the performance. Even the second half, it looked like for the most part that Nafta was the team that were seeking a win, maybe even more than Mura. How did you see it again? Yeah, I'm really satisfied with the team. I want to congratulate them because this is the first clean sheet in the championship, and that's important for us. I'm also satisfied about the build-up. What I miss is that we had a lot of chances, and in the last 30 meters we need to show more of our quality because this means the 3 points. And today I think we deserve the 3 points.
but unluckily we cannot collect it. Sometimes it really seems that when the players came into this third zone, into the attacking area, they wait too long to shoot. They try to seek this ideal pass, ideal goal. Is this something that you have to work a little bit more on to shoot before and see what happens? Yes, that's it. I said them in the halftime that they are a little bit overthinking these situations, and this is the truth, because they have the quality. They showed me on the trainings, but they are thinking too much. Can I do it? Or should I pass? Should I do a double pass? Or shoot or not shoot? And until they are thinking, the opponent can reorganize the defense. So this is what is missing. But what I'm talking about in the whole season, that we are in a process. Now I'm satisfied where we are in the first game, after the first game of the second round, because if you watch our first game against Mura and then you watch this game, it's totally different. It's like not the same team on the pitch in the colors of Nafta. Next game, let's say a six-pointer match against Radomlje, a team that is somewhere there on the table, and it's probably also going to be in this relegation battle. How important is this point to raise a little bit the confidence, because really important games come? Yeah, it's a relegation game, but for us every game is important the same way. It was also important for us today, not only because the derby, but how we looking for a game. But of course, if we're talking about the next round, if we can play like this and how we showed ourselves against Maribor, if we continue like this, I have no doubts. I said the same after the first game against Mura, and now I should tell the same. I have no doubts we will stay in the league with this kind of development and this kind of character what we showed on the pitch. It was really good to see that in the first game against Mura, our body language, how we played, we were like a small team. You know what I mean. And today, I watch my team, and the players show their character. They show that we are on the same level or even higher level than Mura. So this is a good picture about the future, and it means that we can also beat anybody under the first big three. But I also have the plan that maybe how to catch them. Thank you very much. Me too. Gospod Drobner, nekako se je zdelo, da je tole tekma, ki je ves čas manjkal gol in potem je zmanjkal tudi na koncu, da bi se zares razživela. Kako ste vi vse skupaj videli? Derbi, enostavno zelo težko igrišče, dva motivirana nasprotnika, ki nista preveč puščala preveč igranja. In na koncu je rezultat takšen. Veliko ste skušali tudi skozi samo tekmo spreminjati pozicije igralcev na igrišču, da bi se morda kdo malce bolj prebudil, potem tudi z menjavami, nekako neprestano uvajali nekaj novega, iskali nekaj več, na koncu pa nič proti nič. Kakšen je bil nekako vaš načrt skozi tekmo? Ja, veste, enostavno moramo priznati, da so bili domačini v duelu boljši. Da smo ogromno drugih žog izgubili. Potem niti nismo mogli razviti neke igre, ker smo potem pač lovili. Dokaj dobri smo bili v presu, ampak preširoki. Določeni segmenti igre danes enostavno niso stekli. Tudi v garderobi smo lepo povedali, če je zdaj doba aklimatizacije in stabilizacije ekipe, 3 tekme, 3-0 zadaj je šla mimo, bo potrebno prevzeti več odgovornosti v sami izgradnji napada, več igre in normalno biti bolj hrabri in bolj konkretni proti golu. Kaj recimo lahko, ravno ste govorili o tem 3-0 zadaj, zagotovo dober podatek za vas, ampak zadnji 2 tekmi brez doseženega gola, dejali ste več odgovornosti, prevzemate v napadu. Kaj lahko recimo tu trener naredi v recimo tednu dni? Kaj se lahko do naslednje tekme spremeni, da bo Mura še bolj nevarna, še bolj konkretna? Glejte, če ste videli danes, mi se še vedno sestavljamo. Zopet smo imeli enega novega igralca noter, nekateri igrajo drugo, tretjo tekmo. Nekje po mojem prihodu so se nekateri igralci vrnili, tudi zdaj se Maruško vrnil šele po poškodbi. Ne vem, kaj ekstra se do zdaj niso mogli igravati, ker nas niti ni bilo niti dovolj na treningu, niti
ti ključni igralci so nam manjkali, ampak treba bo absolutno sprejeti več odgovornosti, hitreje igrati, biti bolj gibljivi in pa seveda bolj nevarni za gol, absolutno. Najlepša hvala in srečno. Hvala lepa.